Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Agnes nga Napolwan, mariknam lakuma. Dear Manong Nemi, kasla madudog ti barokong ko Manong Nemi, kasla mabrihat ken kastamatan maderder ti puso. Iti panangibaga ni Roldan, nga lipatek kanun, ngagsina kamin. Ako na, saan akong nga naragsaken ka, Agnes? Meaning, saan kan nga patpatek? Iso nga lipatan akon, agsinatan. Dagita nga balikas, Manong Nemi, ti adadakas lamang durdur, mang derder ti pusok, gapot ti sakit, ken ut-ut, ken ti saludsud ko ken kuhana. Apay maten, Roldan, agtalong at awan tantun. Napahutan nga panawan, nganta panagayan ayat. Panagkunak, kadawan tinagkurang nga ken ka. Amin nga kasapulam. Kahit nang asawin nga, amin nga pagayatam, amin nga pakaragsakam, akidawem kanyak, impay ko kain ka. Pati ti amin ko. Ti kinapirhen ko. Kakalpasan na. Ibagam nga saan ka naragsak kanyak. Kalpasan na. Ibagam nga saan na kun nga'y patpateng. Gagsinatan. Anya nagkurkurang ken ka. Anya ti basol ko. Roldan tapno aramidam kanyak ti kastoy. Awan ti pagkurkurangam. Awanan ti sapulak ken ka. Ngem dati pusok ti babalawag. Dati riknak. Ti amok idikit sa hanggang bahaw ti panagayad ko ken ka, Agnes. Ti amok idikit na ikari nga sikakin siya. Ngem talaga siguro nga saan nga na ikari. I'm sorry. Pakawanan nak. Amok nga masaktan ka. Ngem awan ti maramid ko. Samad nga nga mabaling agtultuloy ti relasyon ta, idinto ta saan ka matin nga matpatik. Samad nga mabaling nagtultuloy ti relasyon ta, idinto ta saan akong nga naragsakin ka. Saan akong nga naragsak. Gabot ta saan ka nga ipatpatik. I'm so sorry. Lipatan akon. Agsinatan. Jack may ladawan no kasano ti sakit ken ut-ut nga mariknak iti kahon kak Manong. Jack may ladawan no kasano nakasaksakit. Permi, super nga sakit. Kasasan ko pa kayat yumangas.
Ano mabalin na ko makit idumag-dumag kun ti ulok tapno mapukawan ti puot ko. Ano mabalin na ko makit nagpalidlid ako ni ti pison. Ano mabalin ako makit uminom ako ti sabidong. Ano mabalin ko makit nagbagkel ako. Ganun ako may iga makapaltog at paltog ako ti ulok tapno awan ti mariknak kasakit. Roldan, mahuti nga sa lutsod. No saan akon nga patpatig. Sino nga ron itan, ti patpatig mo. Awampay, ngan dumteng to. Gusto ka saan ko mga nasakit unay tinakam mo. Nasaksakit ko mano, isina ka, gabutad ng sabaling nga patpatig ko. Ngam asob now, awampay tinangasukatakan ka. Ngam ulitik, saan ko naman pasubli pa iti dati ariknakan ka. Bimawan, limamisen, saan kan nga patpatik. Samon nga ulitin! Alawan! Samon nga ulitin, kapatadanta ka masaktan. Nga uri nga tagpagpakasya kinata, tapos na ipasublim ti dati nga barakin puno nga panagayat mo, ngam awanin ti marabit ko saan kaniwan. Saan ko nga pasublipay? Uri nga igawid na, uri arakupan na, uri nga tanong. Nagparintumang kayo sa kuwanak. Masigurado na saan nga agsublipay ti dati pa nakahit ko ka. Itilugodan nga awam at tinagkurkurangam kembasol mo. Ulitek, Agnes, na ikari nga saan nga si kakensyak. Iso nga sorsoram kuman nga anugutin, ti kinapod no. Manong Nemi, saan ko napupuutan, na di pa naggapok. Iti restaurant nga naudi nga nagmitan mi kini Roldan, nga nangimbagaan na, iti pa nagsinamin. Diyan napupuutan, manong Nemi nga sardeng ti kotsek, iti sangot ti may nga bar, resto bar, nga dani ti live band, manong Nemi, acoustic band. Dito yak nga simrek kat nagordarak nga tagos iti beer. Nakalalistok nga nibus ti mga buti ti beer, manong Nemi. Banag nga damay sa nga lalaki nga masadag. Hey, may I join you? No, diyak ka sa pulan ti kadwak. Ada problema, awang bibiyang mo. Di mo ka doon duminom. Nakita-kita nga din sa rek mo, pagparkingan iti logan nga dakotsem. Baka no, madisgrasya kang uminom nga, o nag-drive nga nakainom. O nasanay kan, damok pa lang tuminom. Waiter? Yes, sir. Kanak mo mati, another round of beer. Kahit mo ba? Yes. Oray man no. Okay. Nestor, tinagan ko. Agnes. Amam, doon ta problema. Masapol nga ada pang istoryaam, pag-ibagam. Tapno sa mong pupukutan na nga problema. Tapno masolusyonan uno saan nga adad nga dumagsen no yaman ti problema. Ano kami ti problema? Ibagam, tell me. Tell me, Agnes. Yes, sige. Palubusan lang ti panagsangit mo. Dati panagsangit, makapabangar, makapaikat iti dagansen iti barokong. Nagsangit ka. Okay. Di doon ti sagay sa tanga beer. Awan pulutan ha. Waiter? Yes, sir. Teka, imasan nga pulutan. Ha? Ano nga teka imasan pulutan ito eh? Mabali mo kita nito, sir. Tatalatan. Crispy baggies, paborito. Sige, sir. Pinalubusak, dagiti luwak nga nagarubos man.
Sang ko imbain iti kasangsangok nga lalaking estranghero ti biyak ko. Nga idi, tada may dasar nga pulutan. Kursunadak manong. Sarting kong tinagsangit kat nagpulutan sa uminom ti beer. Inibos ko manin may kanaman nga bote. Another round? Diyak sa kayan. Okay. Agpausaw ka ba lang? Nag-istorya ka. Istorya noan niya ti problema. Gabutaw ang nga tamat ti dagas sa panggap na ito nga lalaki manong ken usto ti kunana. Nadagsan na unay ti adda ti barukong kuno ti ko ipeksaw no idanon isalaysay istorya. Inrugik nga kinuna nga awan ti amok nga nagkurkurangak nga awan ti amok nga basol ko. Sa bagay, inanugot na mayat nga awan ti pagkurkurangak ken kuana. Ngem, adda ka di kasjay. Almost 3 years min. Kalbasan na ibaga na nga bimaawan ti riknana. Imbaga na nga saanan nga naragsak kanyak. Imbaga na nga saan na kun nga patpateg. Nga dito ti kapunan no abing imbaga na nga agsina kami. Kita ka dilaeng napasamak. Kita ilaeng. Ewan pa may sa siguro nga oras tinapalabas. Unad dan. Ta nakaaduak matentibir. Abing nagniit ka. Kastala ti biyag. Ada balagi, ada pa nakapahay. Gusto ti ko na ti boyfriend mo, uno ex mo. Saan nga da kayo tinaykari? Ada sa bali nga naykari. Yung nasakit, tama. Talaga nasakit. Saan nga nasakit, tama. Gabutan nakasaksakit, di ba? Nakasaksakit. Kahit ko pa tuminom. Another round. Kahit ko tuminom pa, kahit ko di mabartek. Intultunog nak ni Nestor manong name. Iso tinang drive iti kotsek. Wan. Kat mas daw nga makapungtot, nga makaunget, da papakin ni mama, tikas dyan hinaramid ko. Ngay dilukat na tirida manong name at atibayan nak ni Nestor. Asla, adamat la puot ko. Siyempre, nasdahod da papakin ni mama, kat sinublat na ko ni papa nga inatibay. Sinakuri nakpagidin nga sarak iti silid ko. Idinto ta ni mama manong nemi iti balbaliw nga simrek iti silid ko. Kat napuutak ti panangikat na karigitarowatek iti panang sukat na kanya. Ni mama. Diyak pa nakapagyaman ka ni Nestor. Manong nemi. Linaw labaranak ni mama manong nemi tagwasang-wasang. Ayun ka, nadyak napupuutan, nakaturog ako. Kabigatan naman nun nemi pinalutputak, da papakin ni mama, kabayatan na mamamigat kami. Kinimbaga kadakwada, naawan kaming kiniroldan. Ala, no talaga nga sana ka na kayat na nga lalaki. Awan ti maramid mo iha. Gusto ti kunana, saan nga da kayo tinaykari? Ngayon nasakit, papa. Nakasaksakit. Talaga. Nakasaksakit, syempre. Ipatpatag mo, idinto ta bimaawen, idinto ta saan nga naragsakan ka, idinto ta insinanakan. Alangan mo't nga agpakpakaasi ka, alangan mo't nga isangpit mo tibagim di balayda, no talaga saan nakanakayat. Dada ngamin timadi, kada kayo. Ta ipaayo ti lalaki, di ba amin-amin nyo saan ka pa nagkasar. Ita, awanin ti mabali mo ipanakkel na kinabirhen mo, iti sa sinuman nga lalaki nga naikari para kang ka. Nagsasawa ka, hani, kasalari mo aramid. Ah, saan ang madabirihan iti kahit ngayong kasar na. Ay, so nga rod, ngayon masigurado iti nga talagang ipatpatag ka, kaya masigurado iti, masigurado nga datatag katuloy, saan ka di? Kung natatatang tinagkataluyan, datat na ikari. Mukas pagari kang rutasang nga datat na ikari. Hindi ka tagbabawi
Nga nangipa iti amin ko ken ka, nga saan ta pa nga nagkasar. Amo manunemi da papaki ni mama. Saan ako nabirahen. Nga naipay ko iti amin ko kini Roldan. Isu nga dahit tatikunan. Imbalagan da kanyak manunemi nga saan kon nga ulitin pahit aginom. Ta saan nga isu iti makatulong iti problema. Ti aramidag kano kat awati kon ti kinapudno. Nga ni Roldan kat saan nga na ikari. Agmuban ka nga sigod ya. Entertainam da kiti tagos nga agadmire ken ka, numamuan da nga awan kayo kina Roldan, sigurado, nga adu da kiti agarim ken ka. Di akon kayat pa da kayat pa pa. Di mo ko na yung tikasta. Tadot mangibagbagang dito, kahit agayat, pagamunta, dan tumatlaman ng lalaki nga pakariknaan dati ayat. No isuda pa pa, siya. Maminsanak lang ang kayat. Pagpakit ka nga malasang, sika nga kakaiso ng anak may nga babaeng bunso. Di sika lang arot ti saan nga agasawa. Sika tagtalin na edis sidong mo kinimamang mo. Ikit no subina kamton kinimamang mo asin nung tupang arot ti kadwa ito dahito nga balay. No saan ka makiasawa. Mangtanda nagtulangin ti mga iwan ganyak. No siyak tumatentag bakit. Mama, papa, isungol ulit. Sa anak ton nga gayat pa'y. Ulit-ulitek dahita. Iti opisina manunemi madlaw da ti kasasaad ko. Ni Ani, nga best friend kan office mate ko. Pag pinustanda, natagsan ti problema wala. Awan kami kini Roldan. Ha? No ka ano pa nga dandan 3 years yun? Nagsina kayon? Wen, ito niya nga rason. May mesa lang di rason. Adan ka sukat mo, awang ka no pa itinasarakan na. Yung tiyakla mo ha. Adan nga rason, di na ako nipatpati. May ganun. Siguro mas dawak mo ito. Salsalot-sutik. Ada ka dikas jay? Sa bagay, ada nga min tinadlaw mo? Ada di kadigon daw ay kasla. Kaslasan ako nga kasapulan. Ada di kadigon daw ay kasla. Panakin ko na laing nga di kiti irot ti harakop na kanya. Kasla awanin tigahan na kanya. Ang sakit naman. Ano pala sa pulan na ka, nagpintas ka. Professional ka. Awan ito sa pulan pa lalaki ka. Siguro kita talaga awang kanyak tisap sa pulan na. Numampay awang matipagkurkuranga. Ibay ko mat amin na kidahon na. Ala, pero bangorot nga ramida magnes. Lipate mon. Agayat kan ti sa bali. Sana kung agayat pa'y. Agnes, tapno makalipat ka, agayat ka ti sa bali. Diakon kayat. Abay, tadiakon kayat ti masaktan. Ipanagnek mo gindi nga itiday nga lalaki, nga uray awan ni Suna, maminsa nga pulig at siyam nga madaan kat kasukat na. Apo, nakadubunan. Maminsa nga pulig at siyam. Makita mo katawa ka. Ani, aya, thank you. Mapagkatawa na maminsa nga pulog at siyam. Sikag subli ka nilang isahan mo. Ituloy mo yung obran, ituloy ko mo tibrakon. Ato nga agpeso manon na imingi kita agadmire, agpasyar, mga bagata I love you, mga awis kanyak, mga date, ngimsan kong kaskasoy na. Ato pa yun, nagiti umay dito yung balay. Ngim, sorry ko na. Tsaka kahit idang entertainin. Nagbalinan nga manhid di puso. Serado na, nakakandadon. Kahit awan pulos manong nemi, iti makalektat, iti kandado, iti puso. Kalpasan manong nemi, ti 6 months, iti makitak ni Roldan. Iti may isang restaurant. Nagkuyog kam iti manong nemi kini Ani. Oh, sino nakita?
ni Roldan. So di Jeho, at nakaduwa ng babae. Yeah, wow. Napimpintas ka mat ngayon suna. Uri napimpintasak ni kayat na. Isa na lang tapos karisma di babae. Morena. Timak na di babae. Napansigurot siya. Uy, nagbabat patong na. Apay. Pangganakan data. Pag ko na mapangganakan, nababat patong na. Alis to ko makaalaala. Siguro nag-sex na ni Roldan. Baka no, masikugan na nga dagos, kadi kasar na. Uy, timbalyaw ni Roldan. Nakita na kan. Nakita na nagpaiso manong namin ni Roldan. Nakigto dito damo, teko ni Misem. Sana yung tagaya di iba na. Ay, kasla ko na. Ninani manong namin tinang sungbat keng kuha na ngayon nga ito na ngayon payapay. Di iba na. Idak sublin ti babae manong namin. Kasgas din ako na ni ani nga nababat patong na. Sandag bagay sika. Kasla, tsaka mong ibaga. Sa mga dildilawin. Sika mat ani, managdilaw ka. Madi. Kasla tsak krusunat lang ana sika. Ken pa nag-isisem na. Among ka di, agbabawi dati nga Roldan. No dahil iti klase ng babae, iti pangisukatan, nangisukatan na king ka. Bayam, nga makarma dati nga Roldan. Manong nami ka po tayo mununada siguro na si Mrek, imununada nga nalpas. Kat siyempre malabsan da itayan mi. Iti mabatog da kami, manong nami nagsardeng na. Hi, Roldan. Yes, Ani. Iso ni Emma, my new girlfriend. Isot na nisukatam kini Agnes. Sige, pagpakam mo to. Agnes, ni Emma. Okay. Nice meeting you, Emma. Ti magdairak sa kam nagalaman. Sige kaim ti ex ni Roldan. Check ti ex na. Siguro, agbaling kan tumat nga ex keng kuana. Yeah. Agbaling nga tong ex. Ikaputam. No ag-asawa kami, isuntun ti mister ko, ex-girlfriend na. Congratulations and good luck ka na kayo. Sige nga rin. Ani, Agnes, umuna na kami. Okay. Good luck. Manong name. Ada ka sila madir-dir ti puso. Oo. Anak mo. Agluluwa ka. Diyan malilikan ti agduha. Di agluhani. Gaputan. Masaktanak. Masakit. Nakasakit. Nakasanot kasakit nga mariknak. Katkasla. Idi damo. Wano idi baga. Idi aksina kami kini Roldan. Kasla. Limaing basit isukat ti pusok gamita katrimtab. Nga dadaman nga nasakit. Lain tarik na, Agnes. Data ti public places. Sorry. Inak pa si CR. Kahit ko tagsangit. Okay nga rin. Manong name kasla na ulit nga nadardarmanin ti puso kareta apa nakakita kini Roldan ken ti panangyam amuna kanyak ti baro nga babae ti biyan na. Agbalinto kanumet nga ex da nga Emma into nag-asawa da. Manong name ado di kiti
mangpilit ti pusok tapno lokatak. Ato dagiti umay manong nemi po nga siya dito balay. Dodado makit talaga pilpilitek matirik na. Gapot na pilpilitan dakda papakin ni mama. Good evening, Agnes. Alex, thank you. Tugo ka. Di mo pa inawat na ti flowers and chocolate nga ihawat ko king ka. Okay. Intun umay ka manin. Ang kanton mangitugtugot supay paggastusan. Tapay met. Gapot akong sa Serbina, Alex. Happy ko mga sa Serbina. Saan mo pengen ibagati I love you kanya ng kahit kung ibagaking ka. Nga di ka pulos may kanti naman-nama. Akas nararamidag kaririado mga lalaki. Tapay met. Gapot sangkon ka kayat pa'y da kayat. Abang hindi mo padasan da kayat pa'y. Tapno malipatam. Di kayat mo halipatin. Awa matinas ka ng kakayat kong halipatin. Di mo kayat halipatin ni Roldan? No gandatik nga lipatin. Kasada damat nga mariknat sakit. Agnes, no ayat tinakasugat iti pusum, ayat metlang di makagas. Gusto ka? Nga manyar ti maramid ko, no talaga nga, jakbat makarik na iti sabaling ayat. Digat kahit nasawan nga ayatem pa lang ni Roldan. Siguro. Abi nga tinakaklonin. Aklonan na. Kat ipalubos mo ayatan ka. Kat kabayatan nga ayatan ka. Masusuro naktubat nga ipatek. Kasano nga rin na siyang ka masusuro. No dinak masusurong ipatek, di ano gutak tubat nga napaaya. Anong nga rin tiket mo sa wanita? I love you, Agnes. Kat I love you to ko naman kanya. Oras hanggang ayatin, itry mo. Agad mo kas pagalikan tayo, I love you to ko na. Siyempre, harap ko panak, di ba? Siyempre, agkam na kiti lips ko. Kawan. Makiinara ko pa, nga makinagik, iti lalaki nga sangkumat nga patpatay. Babayan ka na kiti irut, ti harakop ko kanagik ko ken ka. Dito ti panggapuan, tapno, masusurunak ni patay. Makipag-sex ka. No kayat mo, ngam no saan ka pilitan. Makikasar ka kanya. Tapno adanton rason, tapno ag-sex ta. Kasanon no, saan ka latang mo susuro ni patay? Imposible. Tagbali nagtumat nga nasiyat ken ka. Saan kanto nga pagsakitan? Saan kanto nga saktan? Diyak to aramiden tikas din ramit ken ka ni Roldan. Ikarik ken ka, Agnes. I'm sorry, Alex. Diyak kaya't di makigasang-kasat. Baka dadan tulang nga masaktanak. I'm sorry. Yung orang at anya tararamidem. Talaga nga tiyakon kaya't pahit ya kayat. Ngem ni Alex manong nemi tinakaan anos kadakwada. Agsubli-subli. Idinto titiya duma ang propopos kanyak manong nemi at mamindua mamitlo tuwan ni sardingnan. Idinto ta ni Alex. At apay nagigundaway manong nemi nga. Awisan na. Kat ka mag-date. Isupila ti pinatgak manong. Kat manakanagsakan. Amom. Ano na siya? Kadagupa nga nag-aralim kang gasak pa lang ti pinatgam di awis mo. O ano awis ko, di ba? Ken siyak ti saan nga mabanog. Nagsubli-subli. Siyak ti napasnek. Kahit nasa wen, talaga nga napudnot pa na kahit ko ken ka. Alawan mamatiyak. Yung na nagsayat la kuman, no? Marsusuro kamat nga ipateg, Alex. Anyakit kuman nga nagsayat. Sige. Maganda ka no din. Very caring gentleman ni Alex Manong. Yung
siguro, kasta talaga ti style di kiti lalaki. Kaya't dala nga malukoy tirik na di kiti babae kas kada kami sa kadimano. Sika, very gentleman ka kadi kada kiti babae. Isuda, iti mga atibay kanyak no ha. Isudat mga asikaso. Isudat mang labay kanyak, isudat mang subo kanyak. One and a half years nga nagsina kami kini Roldan. Yang kaskas di manunemi nga slasaan nga maltat ti kandado iti puso. Iti ligudan ti kinasyat kinararamidan ni Alex kasang kumasursuro ngayatin. Ada lagi di gundahoy manunemi nga biglain nagarakupen. Oy Alex! Ay, kadya kaya ti kasta. Baka iso ti pakasusuro ang mga mangipatag kanyak. Numarakop ka. Pilitan nak manon na yung mga bisituhan, mabisito na siyempre, kapot na pigpig sa ngamsyak, mabisito na nga mamalan di kiti bibig ko, ngam awang pulos, mag-agbalbali yung tiriknak, kat deta tipuon kan gapunan no api nga, pak! Agnes, adarason tapnutong paring ka. Bastos ka. Maminsan pa nga ipilitan na marami din neta. Mabaling kang isak lang. Api ipilitan na no talagang sang kakayat. Api nga recover na, api ipilitan nga agkan di lips ko. Barbarin ko na. No ti pa nakariknam ka rin bibig ko kit malukoy ka. Ad-adda nga saan na ka malukoy. Kaput ka ito yung naramid mo, Alex. Di kan kayat na makita. Tsaktun kayat na makita sa parang grupupam. Ure no, subli ka sa jabalay. Ure nga tawag. Kapag tikas ito yung naramid mo. Adat na nga saan ka masursurong ipateg. Ditakan. Anong nimikas na nga ron tinaramid ko? Saan ko na kaya't pa yung sangwa ni Suna na umay dito balay? No pat pilpilitan dakdag iti parents ko. Papa, mama, saan na ko mapilitan? E magkakada ko yung tirason. Nagbaling nga bastos. Inaramid na lang tekas jay, kapot kayat na lang sintirin tiriknam. Yung madadamat nga tsak masursurong ipatik. Kapot tikas jay naramid na papa. Anak, saan ka kumang paida munay? Amang ano, isuday at pakisagsag makam. Anya ti kayo sa un, papa. Kas kumakin ni Alex, nakaananos, ngam talagang di mo kayat. Kas ano no, pakidnap na ka, pilitan na ka. Kaya mo maramid ko, ano, aramid na ti kasta. No ramisan na, o napapatayin na. No ramisan na, kat saan na kapapatayin. Palungsot ko ti pagbalutan. Makamo ka, anak. No talagang hindi mo kayat taga. Yung talagang saan nakayat na sardengan ni Alex, man. Urasan ko nga kaskaso. Hindi may sangal daw, ano na yung nag-ring ti cellphone ko. Nakigtutak. Ni Roldan. Tadyak, in-delete ti number na manunay ti cellphone ko. Roldan. Tinakapon mo. Hello? Agnes? Yeah. Kumusta ka? Gasto eh. Okay lang. Mabaling ka din nga. Umay ka na kasi nita opisina yo? For what? Mabaling ka di? Hinta ko ma. Please. Sige. Umay ka na kasi. 50 minutes before 5. Aguro rekton.
imay ni Ani, manong name. Iti lamisan ko. Sino day? Timawag? Apay naglaw mo ang timawag? Nagpigsa ti pa ng vibrate sa cellphone mo. Sinong bata? Imbas ko mapapagkadisiya at ang sumbata mamay. Ni Roldan. Na? Nawagan na ka ni Roldan? Tapay. Nagkita kam ka no. Uray na ito yung ruwar sa pisina. Ano? Ano nga tatibaga na ka? Mukon. Ana? Baka hawisan na ka. Personal na nga itad kang wedding invitation. Wedding invitation? Tapos na dalang masaktanak. Kahit musawa naging kakarag ito eh. Nugas pagkarigan, kastaman tiramidin ni Roldan kang ka, masaktan ka. Kaya na. Iti insinanak. Nasaktanak ti kastaman ay. Idi niya mamuna kanyak ni Emma. Nasaktanak. Ita, imbitaranak para ti kasarda. Hindi ang dadamanin nga nasakit. Napayag sa naltag ka. Okay? Hindi ka ma-spelling nga talaga, si Agnes. Manong name naguray nga agpaiso ni Roldan. Awan kotsem? Imbatik. Tanusan kong imbatik. Siyempre, agkumboy ti kotseta. Siya kung di mangi-drive ka. En siya kayat nga, no, adak pa, matlaing, siya kayat nga sa baling ag-drive ti kotsek. Hindi, makilo ka na karod. Sa din ang papananta. Ti dati-dati nga papananta nga restaurant. Idada kami ni ti restaurant, manong na minas daawak, tahard, in-order na nga arak. Kat dati-dati kat champagne, no saan kat red wine. Sanak nga minum tin hard, among dita. Para kanya ti hard. Yung kahit mo't mo inom? Saan? Sige. Para kanyak lain ti hard. Para kanyak lain ti harap. Abi kasat lang. Anat langak. Kasla, dadagsan launa iti bakbaklayam. Kaputa. Nasakit gaya. Nasakit? Okay. Di ka pa iminom ti arak? Nabartag saan? Yung miso tayo ti arak niya. Napimpinas pala uminom ka. Tapos no, ada rason na agdungaw ka. Iminom, nagadalang tawag na. Orain talaga si Jordan, ha? Tutor ka. Okay lang. Sana pa maya mabisin. At nasakit. Ditoy. Nakasaksakit. Perbi nga nakasaksakit. Tapay amin. Di amok kat nagbaling ka na pudno kanyak ni Emma. Di amok kat talaga nga. Ipatpatag na, kakas iti panang ipatpatag ko kayo ko na. Im na talak saan nagayam nga sisyak ti lalaki ti biyag na. Nadoktalak a mismo ida. Nga gin-inarakop. Nagsesex na a mismo. Ni, kasano ko ba? Iti balay da. Tagapotadyak matawagan ta saan na sumungsumbat. Napangko dinano iti balayda. Nakitak tilogan na. At daiso na. Nakalokat ti main door. Si Brekak tamasansan mat idi nga mapana ko iti balayda. Idi makangigag ti arang engken asog iti uneg ti kwarto na. Nalipadan na pa nga inlak. Kat nalukatak ti daw nga nakita ka mismo. Nga sa baling ang lalaki nga mangrabrabaw kayang kuha na. Nagsakit.
Nakasagsakit. Nakasagsakit. Ang abala ko, ma. No siyak ti pilihan ng imday siya nga lalaki ti pinili na. Ta iso ka no ti pudnong ipatpatig na. Kat siyak. Magpapakarusan na kanulahin. Nagsakit. 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 Nagsakit! Tut! Uy! Timalyaw amin gadipada may customer man. Anak ko. I'm sorry. Sorry. Iminom manin. Naguduanan ti botelya. Ustunan. Diyan ka mo't pangitulot akong Roldan, no? Kasano na maplat ka. Yan nga ti ka po na no abing asangguin na hari di kutsake. Detanti ka nanta. Pasensya ka na. Mangangan. Taituloy ko tuminom. Katsikahan ka mangan. Pulutan aklatan. Ibusik na ti harat. Kahit ko ti mapartek. Nasakit? Nakasaksakit. Di mo padasa matitan. Noon niya timpay mo kanya kiti. Kastamat tim marikrik na mita. Dati siguro ti ko nada karma. Ituloy ko lang ti binuha. Okay, andigayan ka. Andigayan ka. At siyak nga rin ti ng kinakuyog mo. Anong name ti security guard ti restaurant? Itinangatibay kini Roldan. Irita bali-arig na naplata ni ti Bartek man. Iso tinangatibay kay kuana nga nangilugan iti Kotsek. Kalpasan na, intulod ko iti balayda. Iti balayda manong name nagpupukawak. Di papang na manong name iti rimuar. Andad to yung unag ti Kotsek ni Roldan, sir. Na Bartek, pakialay labasita ni Suna. Kinunak manong name. Pasensya ka niya. Yung pagmangarutad na ng yawid kang kuwana. Yung pagmantasaan na pinilit, nag-drive, iti kotse na. Sigun kang kuwana, sir, kat nimbati na iti pisina dati kotse. Sa imay di pisina, kat nagkalugan kami. Nabasama kang kuwana. Nagbartek, gabota, naduktalan ng sangad sa bali nga lalaki di biyak ni Emma. Takit ko namin pa ilakang kuwana ini. Noon yakit ng sigsinahan na kang ka. Deta. Dito, iti kunami kini mamang na. Nakarman. Kit kumusta ka niya? Kastoy, sir. At ang ating kasukat ni Roldan tapusom? Sige, sir, kit ni. Nagkawit akon. Ala, sige ta. Bagkatak na Roldan dati anak ko. Yung paglaki ni traktakal, di bagay kimisuna. Nanong name siya ka mo? Noan niya tilangak na dinteng. Tako na papakin ni mama. Hey, may sangsangan ti ray-ray, pintas, ti postura miha. Naragsak ka? Nagsagak. No kasat malangayo, makita yung alangak, mama. Di naragsagak. Pati ba nagkatawa mong talagang katawa tiragsak? Apay, inaklon mo ka din ni Alex, katipat-patig mo isunan? Iha, pagsalsalutsudan da ka. Wanin ti mariknak ka na sakit, papa. Mama. Almost 2 years kami na. Diyan ka muna, apay. Kasla, naagasan nga namin pinsan. Ti puso. Tapay, hindi naman tapasama. Gabutan na karman da yung Roldan, papa, mama.
Imbaga kadakwada manong na mi tinapasama. Anya? Indate na ka, kat nagbartag na. Gabot sakit ng marikrik na. Nga dadan samat nga narik na, sakit nga di sakit nga narikrik na. Nga dahi tatiga po na paano apeng nga. Nakalok-lokahin dirik na. Nasarangsangin ti pakatawak. Gabot Kabigatan na manon na may nag-ring ti cellphone ko ni Roldan ito tawag. Hello, good morning, Roldan. Good morning, Agnes. Kumusta? Sakit ti ulok. Gabata talaga nga natay ka ti Marte Kidarabi. Kasano nga nakaawid ak? Pinabagkat ka iti security guard ngayon palugan. Iti kotse. Sa kayong tulod. Sa ni papang mo, iti nang ibagkat ka ng isarek na palayo. Agkamanak. Mapagnamnamahan ka. Dinakbay-baybayan iti likodan ti amin. Gabatan na siya nga tao. Sana kasken ka. So I'm sorry. Ngam kahit ko nga agsinubyanan ta. Ana? Agsinubyanan ta. Agnes, sabi ka sa panagkatawa. Nagkakat-katawa ka. Itapay ta. Nakalaglagaan ng tirignak. Kahit mo suwan. Kahit mo makisinubyanan kanya. Uwan. Kahit kung balbaliwan ti mga aram kang ka. Di mo pinaibagat I love you. Nabastad kan. Nga kasta taramidem ka na kita dadto mga aming nga lalaki nga nagpasyar. Kaya nagayat kang ka, nangaram kang ka. Kabayatan nga awan ta, kat pinahay mo ida. Gabot ha, sakpa lang di patpatag mo, di ba? Dahit at nakalabidot mo, Roldan. Tayatan ka di pa lang. Tanaskan ka di nga ayaten, tikas kang ka. I'm sorry. Please. Siyak pa lang tayo atem sa kari. Siyak lang di makibaga. Noan niya tipod nung marikrik na. Saan kan nga yaten? No saan na kung nga patpatig? Aping harot nga saan kang mga klon ti may sa karigiti. Agar-arim kang kaalaman. Haan ka na dan ti boyfriend. Sipod awan ta. Gabot siyak pala ti patpatig mo, di ba? Ulitek. Siyak lang di makibaga. Noan niya tipod nung arik na. Saan kan nga patpatig? Kaano pa? Yan. That is a good question. Kaano pa? Hindi lang kalman. Hindi na amuhak ka nabuyak. No kasanod pa nagsangit mo. No kasano nga mariknam ti sakit kan sa em. Ti sa em nga impalak ang moment kanya. Ha? Agnes, sige ka na daw, Brak. Umayan to pa siya rin na rabi. Awan ti maramid ko. Awan ti maramid mo, no talagang di kanto kayat ng entertainin. Amok, mapasublim tumid lang, ti panagayat mo kanyak. Tapay. Napasublim ka din, ti panagayat mo kanyak. Hawa kitam. Kabuka ti tainsinan na ka ni Emma, nga na matangam, no kasyasin no isunat ng isukatam kanyak. Nakaragragsa ka, Roldan. Kamalman na manon na imi nag-ring di cellphone ko. Ni Alex. Hello? Alex? Ay, mabaling ka din nga. Anya? Awisan nat? Agdate ta? Manipot ba't kami ni Jim? Pinindit ka nga binisito kan tinong panak. Tinakbat din kaya dapat ganpay.
Kinupatgan ka ita. Agnes? Awisan na. Hindi mo kayo mangawis ka niya. Siyak ti mangawis ka ka. Umaynak na kasi nito eh. Sige. Umayakon. Manong Nemi, kasto'y gayam ko na. Gabutawan ti mariknak ng sakit. Gabutin naramid kanyak ni Roldan. Kasla naltat matan kandado ti puso. Kasla mariknak na di panangagek ni Alex kanya. Isong iti awisan ako, no idadagasan na kon, Manong Nemi. Nagkumboy ti kotsemi. Napang kami ti restaurant, nga saan nga ti restaurant Napapapanami iti kini Roldan. Timot bukod na nga pili. Iti, tasumureg kami kibkibinan na, katiket saan. Diyak kayat iti pakibin. Ngamit ha, Manong Nemi nagmayat, ti panangkibin na kanya. Insaganan ti chair ko na, titugaw ko. Thank you. Kalbasan na nag-order. Kahit mo tuminom. Sige. Red wine o champagne? Champagne. Naisang-sang itatragsak mo. Kaslatad naman ng pimintas, pimusaksak ka. Kaslawanan ti problema. Kaslawanan ti markikinam ng sakit. Saan lang kasla, Alex? No, di kat nakalukatan ti puso. Ket, Agnes, no kayat mo ti sumrek, nawaya ka na sumrek. Agnes, sana kung natungpain no ang kangka? Kahit kumit abalasin no kanda kay mo. Oh, Agnes, ibilang ko nga siya kung di kararagsakan nga lalaki dito yung lubong. Katuwen mano, naging narakop kami kini Alex. Kat mariknak manen ti ragsak mano. Ragsak nga kaslaawan ti patingganan. Nagro na lang aruden kalpasan ti talo nga bulan sipod at dan relasyon mi. Nga ni Roldan Manong Nemi nga tawag nga lumay lang nga umay dito balay ng sangkon nga entertainer. Injayan Manong Nemi ni Alex ti Will You Marry Me? May kariyak laki de king Alex. Naglagi pa yung adan patas ko. It's okay. Tinapod nung ayat katawan patig tinaglabas. Tinapatig kitagdama kinamasanguanan. Yes, I accept. Kahit kumatintik simpa, gaputa mo ken pacheck, nga si kaken siyak tinekari. Hindi pa nagkalay sa amin, Manong Nemi, nakaragraksak kami. Hindi malpasen ti seremonya, may sama-sama ten Manong Nemi, ti masadig, amang congratulas ka na kami, ken paragga picture. Hindi ta mapasungatak no mas asdeg ni Roldan ka na kami. Langana Manong Nemi, timres ti bagina. Kaslasaanan nga mas usawan. Kaslabakbaklain na ti sa bubukel nga lubong. Ti babantot nga marikrik na. Kinablawan na kami nga mismo Manong. Nga ti pa nagdaip, dagit dakulap mi, madlaw ko nakalamlami si Suna. Ti dakulap na. Kung nakinguanan ni Alex, pare, abang nga sa matindilangan. Kablawang kayo. Nagasat kayo. Da kayo tinekari. Pare, nagbubang ka. Nagpakalalaki ka. Gusto ti kunam, da kami kani Agnes tinekari. Congratulations. Idawdawat ko tagtutuloy nga nagsakyo.
Thank you. Kani daw dawat mo mat pare. Nga makamubuang ka. Masarakam tumat ti babae nga nakariparaken ka. Ngem day din manong nemi tinaudi nga panakakita mi kini Roldan. Nga awanan ti damag mi pahikan kuwan. Insagutan na kami ni Apo Diyos ti talo nga bunga manong nemi tayo na yatmi kini Alex. Kadi ti sidong dapapake ni mama iti pagnanaidan mi. Kada papake ni mama naragsak da dan talo nga puko da nga ay-aywanan da kalpasan tinabayag basitan nga panagretiro da. Idinto tuta kami kini Alex manong nemi agpadpada kami nga trabaho. Naragsak kami kadi dawat mi nga sapi ko ma. Tagtultuloy tiragsak nga ipapay ni Apo Diyos kadaan. Dito nga rot, ti pagkasalita ba nung kadagyaman unay ti anus mo nga nangurnos, kalpasan nga ninak insan ken kati ti Italiana, kadagyaman naglayang ti laying mo nga nangibasa. Sabi ko ma, tadamat na ibatik nga adal, liliwakin pagsarmingan ti biyag, kadigiripada ka ni biyag. Tuwing nga dagyaman nga pagayam mo, Agnes. Thank you, Agnes.